Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kiri orang ba kiba klem kershan yu ba tebor lang patau haki election MLA House nam Arhajar Arpulai na maulai constituency kila penpau bagi kloy ban ai biang ka jingkershan lada omya kun kum ukertong kaseng NPP. Kini girang ba kila penpau bagi ai jingkren na ka jingelang pat ba ha maulai nong lum menta ka sauterek ka lalingkot Arhajar Arpusan ban kentu yu ba patau ban mi no na ka NPP pat ban ya kun kum ukertong ubalat lut. Uwe orang ba ulaong ba wat ladaw la kershan yu ba patau hak election MDC hausnam Arhajar khat khandai henrei hak election MLA hausnam Arhajar Arpulai uklem kershan shu namar ba uba patau udan bat kaseng National People's Party kumtau ni orang ba ulakular ba ladaw ba patau umi banyak kun kum ukertong shimen ukloy ban aya ke jingkershan hak ni ke election MDC Arhajar Arpusan. So we pat urang ba ula penpau ba uba patau ude ubriu ba syampang kum unong mi kman ba ubala ban ai ka jing syakri henrei ka lingkha NPP kamnong ka babiang bat ka ba seiso kum tau la kerpat yu ba patau ba un i no ya ka lingkha NPP namar ammen toy ban rap ha ka lingkha ka bam seiso iba tibor ilalong kumukpa sisya khamtam mingi sithi sinong kendong bila keluar banirap, ya ke ai ke bangim tip ru, lawan ban peti ke jing e junction, bat ban ai ke jing yarap, ke bangim pui berkat. Henry, wala kata ki brio kimdon satya kala jing sungu, ya ke ai ke bangim yarap. Bat kila kiri Bible, hakini ke Islam kila dap, pausi menta kilawan ke jing babi. Bat kila ong, bat kila tip ru. Jaga kubor ba iba tibor inom yang syu namar ba upat ba umdon syu kejing iya jangan tikumta baro nan kisamla kilong kimi kilong kebar gila penpau sisa kejing su benut gila penpau sisa kata kejing jinglek kejong ki jadi Islam gila lekno tikumta gila penpau kejing penjau kiong kat kejing baha ba tibor melaju Arab yang ini yo su na iken kumnu brio kila dan kiwi rumba kila lam kemat ndre ye kita kim juelap yang be bagaimana sin yo batibor kelong kebayar ni kikti gitu kilo kiba kinir kiba jerong dan menta ban pe yengi urip dia usuk dan unong rap hamta mesti sino kendong tigunta hagani kapur ngang penpau kejeng sungu ya ke ai ke ba mapi kumupai ba namaulai ubayar melawan ya ke ban tenrong yang sisien ya ba tibor ba khamtam ni ki basati ki berpai ni rasuhe nasib sisa te daga jingkerman ba katakan jingjok ke jogi tu ai basa sisien kan war ke jingjok ka ba don burom nagbanta ke jogi upai ba mulai sesisin pat kumtu kumulai kan sakmat kirung ba asgo tenat bat ngisgo shingan sisa ya ke ai ke ba pilai penpau halagi jong gisnong halagi jong dong jogari ka maulai bat kita kinlong kisok kiba tiang bangin sayo ban ke how news name jong kadika kenti jong ke FDC dengan don sipun ki kubor nai bat ngiru nang thi habai ba ikloy banieng ngenang ai men sim bat ngikloy ya ka banis nokti sa sim pat tang kita ngi kubor kyuni ki kintir ba kindian kublai sibun ye pi pai ban mulai wa pin ai ki jong bodon bulam sim pat te ndai ka ke ka ba so si pat ka ma hawar jar aflai kami ke jimpa me susu jubot jo apre joka ba ka kadon yogi bat ibat te mon namat kenal kedai dengan mak ia le nak parti ke bagi sedap ginawi tose soba ia le hi nak parti independen ke pajam NDP kamu buat bau semua lang dopa pada yang udah babati jadi kublo kecil pekat kawan kublo kecil pekat jadi kalau ngimla soto kamu buat ini hak kecil bagi soto jemput kalau doa
hak election ajar afulai agar dia gim sibir tekap su nampai kami mati mo ngai sesong no kudo sedur gimlei yedo inur gimong gila syailah bayi pak nanti yaki beli juga bikin no kan sebagai buat terima tak abal kena ni pakai ni jalan mentasi maka sampai kesul jom si pak ki kumno lakai hangnya kun mga niyang bahkan kira hak ni mentah ngaso kaya hao babro ki ba iba ko idiban ino yang parti kemairan buat injilnya no nak independen ba ngau oke pi mentah akhmat ni pa ba hubun wala da piele independen ko bagi ko ang iba ba ganri pa sai no chakman ban gadol lang no por jo baro ki wala sakman ngin wala alam Shafi, kalau video apa hijau, kepada bulan, dah kita tahu ikhwan ini, video ni naga independen. Ni biasa kudo pergi pai bawa kita nanti. Jangan aktifkan nanda biasa waktu. Kemudian sebut publis dia jago.